C'est le plan là. Yebo-ke mbukeli losakhona manje embikweni ngiyena Chili Bite uMntaka Mkhonta lapha endasi kaManzini lapho sikanekse khona kuyona iculture lekhona lapha la sikhona khona eceleni kwami ke angihambi ngedwa ngidawuqale ngichaze kabanti ke ukuthi iculture eSwatini ibaluleke kangakanani sibonile eminyakeni lephelile kunemikhosi ebugano umkhosi wemhlanga noma ke umkhosi lobukwe kakhulu ekhaya eSwatini lokungona wemhlanga njengoba sathi ukuthi nasevini lelitako nje kutabe kunawo umkhosi wemhlanga sekunaye eceleni kwami babe lokhona lapha eceleni kwethu umbukeli lapha ekhaya lo buke bona kuTemigido ekhaya eSwatini ngeke ngibe nganza kabanti uyawuvele yena atichaze baba ukuthi ungubani ngabe kusho ukuthini lokho lesikubonako lemncintiswane lokuthiwa usponsorishwe ngiyena Alta and Culture abambisene naye Mula Sport eSwatini babe kunjani mina bethu siyaphila babe njani nini utathi chaza ke ukuthi ungubani wakabani futhi ude kanjani lapha noma ke lo mncintiswane bacollabore njani nalaba bakaMula Sport. Siyabonga msakati nanonke babukeli asisho lokho ukuthi ngingibaba emandla wakashongwe ngingusihlalo welibandla lelibukete imigidvo la eVenezuela
ngihamba naye la uthumile nje kuthi uthume ngani ke pha wena yini lo ngayenda emtini ngiyena ngihamba naye sinaye kuleli bandla sithunyewe ukuthi bantu labasha eveni akube khona labakwendako ngeculture kusukela emiphakathi kuya etinkundleni kuya esifundzeni umsebenzi wethu ukuthi sihambile yonke imiphakathi nangabe bafuna kuba neculture day emphakathi bayasimema nangabe bafuna kuba nememo bayasimema nangabe enkundleni bafuna kuba neculture day nakhona bayasimema sithi sifike sibafundzise ukuthi kugidwa kanjani ingadla gidwa kanjani isibaca lithango ligidza kanjani lesithunywe kona nje ukuthi asihambe kuba betikhulu nasetindzaweni tonke sikhuthata abantu ukuthi abagidze lesikukhulumisa ukuthi ke likhono lemuntu akakwadi kuphila ngalo akube khona lokumbhadalako ngekwenda kona kungakho nje sikhuthamba sikhuthata ukuthi nangabe umeme i-team ukuthi ayogidza ngaba iparty kungaba ngumthimba siye sithi labo bantu labo vumelana nabo ukuthi utambhadala malini njengoba nalabo nabatolomisako nabawufundisa nje sitolomisi khwalo bese umnika kona nathi nangabe labantu labalemangweni bayokufundisa kugidza umthimba babhadale ngoba naye likhono lakhe lokumele kusaphile ngalo nguloko nje lesikhambisako la event lonke nathi asibasebenzisi bese kubabedele sibaniketa kona. Yebo ke mbukele siyadivela uyachaza yena babe Mandla Shongwe lobuketona temgido lapha ekhaya eSwatini babe Mandla Shongwe njengoba sovela ushilo ukuthi nisuka khona etinkundleni ngabe tinkundla lentihambile dingakhi nje khona lapha ekhaya eSwatini noma nidikhethile nje ukuthi indawo hamba inkundla yakahoho mhlambeni kumayiwane noma ke indawo hamba enkundleni yakhona eMbabane mhlambeni emotshane usitshele nje ukuthi nihambe tinkundla nikhethe kanjani ukuthi nize nibe nalomncintiswano and futhi bangakhi labacuthelene le etinkundleni because ngiyacabanga ukuthi kuze nifike la niqale khona etinkundleni nahlungana khona kuze nitofika lapha la sesikhona khona njengamanje lapha eMavuso Exhibition Center. Siqale kuwo ema-region shothi ngaphambi kube kufike le competition bekuyaye ukhanze ukuthi enkundleni yakalanga bayasicela ukuthi asihambe siyosida kutabe kune culture day enkundleni yakumali yaduma bayasicela enkundleni yase kumaphungwane bayasicela enkundleni yasenkilongo bayasicela enkundleni yase kusenkomi yahlaba bayasicela kepha ke lama teams ledela ngilama teams la compete ngema region siyile enhlangano sabita onke ama team laseshiselweni afike agitsa sathatha number 1 number 2 number 3 number 4 kuphike kaSibhaca kaLuthango kangahle nakhona besihlukanisile ngoba nema forces akhona la event anema team abo so ema forces beka compete odwana nema communities a compete odwana eshiselweni nje ama teams lebesinawo beka ngi15 elibonjeni beka ngi29 kahoho beka ngi39 bese kaManzini beka ngi40. Yebo ke mbukelo uyadivela nawe ukuthi vele cha ekusukela akusuki lapha la sesivele sikhona khona kusuke khona etinkundleni njengoba achaza ukuthi ema teams labeka khona etinkundleni bekamanyenti impela manje ke akasichazeli kahle ukuthi lama teams okay sebayasuka etinkundleni mangakhi ema team lebe niwathatha etinkundleni leniwahlungile ukuthi mhlambeni nhlume mathathu mabili noma mane noma lasihlanu usichazile kabantu kulo njengoba bengishito umsakade ukuthi lama teams ledela akachamuki ngetinkundla achamuka ngeregion ku region yinye besithatha number 1 number 2 number 3 number 4 so ima regions ala kangwane ku angi4 kusho ukuthi ama teams ledala eshowini angi16 namuhla knockout sitawushiya lang 8 la ngakafiki la lapha kufuna afike khona bese siya ku final mhla ka7
Yebo ke mbukeli uyativela nawe ukuthi cha kuhlungiwe impela lena khona kuma regions laba suka kuwo lokuma manzini kunashiselo kunahoho kunalubombo na ubuka wena njalo idzala njengoba solo uyabukela njengoba solo silapha nje la sesikhona khona ucabanga ukuthi kule pick up yenu benipika kanjani niphika ukuthi asengibekise ngesibhaca niyabathatha niyaba involve in bantu labasha noma kugwaza phejane kuphela ngiyabonga Msakati lengingakusho ukuthi kulama teams lasemakhaya bantu labasha bakhona engadleni bantu labasha bakhona kaSibhaca sinawo ke nema junior teams lebekathi a compete le kuma region nawo khona lokuncane lesiwanikete kona noma angake fike eshowini kepha ke sinelithemba ukuthi eminyakeni lotako lama teams alabantwana abancane atawungena nabo Bhejane ke cha bakhona bo Bhejane. Yebo ngibukela sibonile ke vele solo kuqalile nje siyababona bo Bhejane bayasikizela awamadoda khona lapha khona la sikhona khona emavuso asethembe ukuthi Jayezala awuhambi wedwa bakhona lo hamba nabo lo ngasivetela bona ukuthi cha lona ubuya kumuphi umphakathi lona ubuya kumuphi umphakathi ukuze sibone vele ukuthi cha vele umsebenzi uhamba ngandlela vele beniplane ngayo ningimula sport naye art and culture njengoba wona ubuke bona temkito eSwatini. Naso ukhuluma ngabo Bhejane sengihamba naye lo tawukwati kubakhulumisa labo Bhejane mina nje lengingakusho ukuthi utawukhona ke lengihamba naye ukuthi asho ukuthi labo Bhejane laba bathamuka kuphi ya mina nje lengingagcizelela ngabo ukuthi kunotha kwemasiko sekuvele kusiniketile emabhoke namuhla i-team itawuthi hamba yeSibhaca yasekhaya itawuhamba yaphethe emabhoke ayo. Yebo ke mbukeli siyabonga sibonga kakhulu Jayezala isikhathi sakho nokuthi nje usihloniphe ukuthi uvele lapha utokhulumisa dona leti tindzaba temasiko. Yebo ke mbukeli besisolo sinaye lapha babe mandla shongo lobuke dona temgito lapha ekhaya eSwatini ungahambi mbukeli solo sikhona silapha eNdasi emavuso exhibition center lapha eNdasi kaManzini engabave liyashisa langa libalele njengoba nisibona nje ukuthi sesimpisholo kanje ngalendlela lena ungathi kakhulu ke ungathi kakhulu ehlelweni ngiko ngilapha ehlelweni lalona tingoma tamaskandi ekhaya eSwatini lihlelo le culture ayikhweshi iculture njengoba sikhona silapha sithokotele ke mbukeli uqhubeke ube nathi siyaqhubeka siku update. Solo sikhona lapha endasi emavuso madoda kutotona temasiko eceleni kwami ke angisahambi ngedwa kunamake lo tati chaza ukuthi ungubani wakuphi ubuyaphi ngabe ugidzela ini noma ke uhamba nabubani make kunjani makwami siyavusela Nkosi sivusela naye umlaleli ekhaya libito lami ngingufortunate ngokandwandwe ngimake Msibi ngeluswe emphakathini wemfana Nkosi Mshengu lapha emacetsheni kodwa ke nyalo ngihamba ngingumgifo wesinfu eSwatini emaswati lamaningi angathi ngayini lo ngayenda emtini lengibutheke nabo bangathi ngasi ngibonga kakhulu maswati lamahle isupport yenu ngibona luthando emaswati lekanalo ngeculture noma nebuve babo nemvelaphi yawo ngiyabona nje kuyasikitela la ngaphandle abantu bayanyathelana ngelilanga lemasiko leli sponsor lisho ngiyo iArt and Culture office lemigifo yesintu eSwatini sibonga kakhulu Art and Culture ukuthatha imasiko eMaswatini sibonga kakhulu nakumula sport ukuchasa nakunotha kwamasiko ukuchasa sona sintu sethu ngoba labadzala bathi asibuyele emvelaphini yethu etimphanzeni tethu simaswati lapho sadzabuka khona singabulahli buve bethu ngoba ngeke lobusigcamisile emhlaba wonke satiwa ngenhlonipho simaswati satiwa ngekugcina emasiko Nkosi.
ngiyalibamba leli enhlonipho uthi eMaswati athiwa ngenhlonipho ngokuthi akubonakale lamasiko awo njengoba ngikubona nje umuhle kangaka ngabe ngiliphi libutho loligidzelako futhi ungethembisani kuba sesigodini lo suka kuso ukuthi nitayithatha yini lena ndzebe noma nitawubuya nilambada nje Ngosi libufo lami luthango lasemacetsheni kodwa-ke namuhla ngishido ngathi ngimbathela ijazi la kaMgidfo yesintu eSwatini bengingagithi nalo libutho lami sengingafisela nje lonke lithango lolwende kahle namuhla lutawukhona qualify kulaba labang8 lesibadinga ukuthi baye kufinal emhla ka7 ngibafisela lokuhle kodwa bonkosi kusatophuma imiphumela ngicabanga ukuthi ngiloko bonkosi lesingakhuthatha eMaswatini sibonge nje le turn up bomake basiwakhashane labanye ngabona viki zijula la ngiyambona labaphuma kumthambama ngiyababona labaphuma elivinjelweni shothi eMaswati engonyama aphumile kutinto tinkhalo taseSwatini kuta kulomsebenzi welive lomkhulu nakangaka siyabonga bonkosi singakhutha lwandle sithi bayethe wena waphakathi Nkosi Sibonge kakhulu make kunengoma ke labathi udume ngayo lapha ekhaya eSwatini ngwede wasithi nje halamisi noma uthi sihlabahlosi sive ukuthi ngabe vele mbambamba nguwe yini vele lo dumile noma namuhla sinemfanekiso wakho kuwe make Nkosi ngingahlangana netinkinga nje emendweni wami ngase ngiyalala sengiyabhutha bonkosi ngoba sibomake lamakhasi ethwele imithwalo yasesinza kodwa ke ngisitwa inkosi sikhonile kuhlala sibekedele konke lokho lokube kumjunju kusihlaba ithi ke lengoma kanzi lo ngayende emtini kanzi lo ngayende emtini uyapheka bathi upheka inhlaba yashanyela bathi unyanyalati uthatha insambo bathi yofuna emadodza uthi kanzi lo ngayende emtini kanzi lo ngayende emtini wabamnyama bathi ungumthakathi wabamhlophe bathi uyagegeza utela abantwana bathi maveza ndlela uthi Yebo ke mbukeli kwaze kwabashintsha e-studio kwashintsha lavele lagabaza ligabazi sibona kakhulu make cha ngiyabona ukuthi cha bakathumeli vele nguwe ngempela ingoma ke ladume ngayo lapha ekhaya eSwatini ushilo ke wathi akahambi yedwa kepha ke lasibuya nje itolo noma ke sithi kuthatha likhefu kancane sitase siyaveta labo lahamba nabo noma ke labo labamesekako kuleti temgidvo noma ke labasuka kuleto tigotsi letehlukahlukene embukeni lapho ekhaya Yebo ke mbukeli sesibuyile ke ekhefini lethu ngixolise nje kancane kushintsho lolukhona nyalo eceleni kwami ke senginaye ebhudi lo buke sona sibhaca lapha eTemgido ekunotheni kwemasiko nguye lobuke kona kunotha kwemasiko anda sibhaca utawuthi chaza ke ukuthi ungubani wakabani usuka kuphi futhi uluswe kuphi mnakethu kunjani ngiyaphila mnakethu engiganda ngokamama ngisuka engcolweni basika shifu babemgebiseni Dlamini kuleli bandla leli lesibhaca siyajabula nje ngoba ayavuka emasiko netekunotha kutele kuto thuthukisa demasiko
atifundzeni tonke sibuyisa ingoma lemva lebo babetikhulu kuthi usuka umnyaka phindze uyophetha kube kukhala sigubhu nje nemiliba letako ikhanze ukuthi lengoma solo ikhona ingafi nje ngoba kulesinye isikhathi bayaphumelela ngalesibhaqa ukhanze ukuthi sekondleka nemindeni yethu ngathi yebo ke mbukeli uyachaza umnakethu uthi sibhaqa sisuka khashane noma ke sigubhu besolo sikhala uthi ke uyaphila futhi ngaso sibhaqa wena mbukeli ekhaya noma ngabe uhleli mhlambeni lapho ekhaya ucakekile but ke ngiseta umbuto ukuthi ngiyiphi lendlela lathi usidakala ngayo umbukeli ekhaya njengoba sekhaya nje uyatibuta lokuthi mawuthi sibhaqa siyasitana ngoba labanye kwenteka ube basizamile but base sebaphelela endleleni baphela emandla ungachaza yini ngabantu ukuthi umbukeli ekhaya sitanga yipi indlela sibhaqa phambilini bekunetingapane tifaka ku big band isimunye Thabankulu lebetinala ama teams bokhanza ukuthi bayangihlunga ngihamba ngigitha khona sekugcine bayangiqasha sekondleka abantu abethu phinde sibane nabo correctional emaphoyisa emasotsha lokhanza ukuthi atawuthanza lelinyawo lwakho bakuthathe uyele uyobajoyina bagcine bakuqasha ngaleyo ndlela uyokhanza ukuthi noma ngabe sewugugile abantwana baqhubeka bayaphila ngaleli khono lesibhaqa yebo ke mbukeli uyativela nawe la ulapho ekhaya mhlambeni unelikhono thide lapha esibhaqeni kepha ke bodi doubt noma ke bodi khobosa ukuthi wena ngeke uze uliphakamise linyawo ungatibongela uthini nje mnakethu kulaba nabachase lona msebenzi omhle kangaka loku art and culture naye Mula Sport hey sisole imilomo yekutibongela ngoba lesinye isikhathi lemva emakhaya sigcine labantu babethu sebangena badlalisakamile kanti nje nangabe kubhizi lo muntu uyalibatiseka akhohlwe letinto letinye letitawenta ukuthi lempilo yakhe igcine ingabi nelikusasa sibonga kakhulu bakakunotha sibonga kakhulu ku art and culture sibonga kakhulu kuMula Sport ukuthi inkosi yami labathethe khona iminyaka endedako manje bachubeke sigcinekile leyo emuva imiphakathi nasenkampanini ngathi ngabonga kakhulu nje yebo mbukeli sibonge kakhulu kulona lijala elitsala lelikhona lapha lelibuke sona sibhaqa kukunotha anda kukunotha angithi kukunotha kunjalo ke mbukeli sitawuthatha likhefu ke futhi noma ke sitawukhona ukuthi bese siveta bobhejane labakhona lapha labatachaza ukuthi babuyapi sitawuthi shwambuluti nje kubo bona bobhejane ukuthi baqhamuka kusiphi isigodi beluswe ngibani kanjani futhi kusho ukuthini lokhu kubo njengoba basemncintiswaneni basemathubeni ukuthi bangabamba sona sizumbulu lezinganga 10,000 emalangeni awu madoda ngishiye khona lapho awusolo unganyakati ke mbukele siqhubeka solo uqhubeka uhlale lapho usithamele lapha ka channel yeMaSwati lapha endasi kaManzini
Jabo mbukele awumadoda sengiphinze ngibuyile lapha ngingichili bite umntaka Mkhonda lapha endazi kaManzini lapha amadoda emavuso exhibition center awumadoda sesikuso ke ku pool B ngidawusho kanjalo bathi te ku pool B lapho khona sibona sibhaca salapha entasi esicunusa amadoda lapha etule emankayane tindzaweni talapha khona lapha esigodini sakaManzini sicunusa siyathi ukuthi silapha etulu emankayane siyabona ke lapha emajala amadzala ayashikizela yakhala ingadla liyaphakama nyawo siyakhala sigubhu lapha la sibona khona awumadoda asethembe ukuthi mbukeli uyawuhlala nathi solo sik update ukuthi kuqhubekane. Channel Maswati is regulated by the Eswatini Communications Commission through the Broadcasting Code and Broadcasting Guidelines. Under these instruments, the station commits to broadcasting information and news that have been fact-checked, as well as programs and content in respectful language with no elements of hate speech and with no elements of violence or sexual activity. If you hear any unsuitable content on the station, you have a right to voice your complaints with the station management. Should you not be satisfied with the response or action taken, you can escalate your complaint to the Communications Commission at PO Box 7811 Mbabane or call 2406 7000 or send an email to info@esccom.org.sc. Visit www.esccom.org.sc for more information. Yebo mbukeli solo sikhona lapha entasi kaManzini nkusiyami njengoba ngishilo ukuthi awulanga libalele impela eceleni kwami ke senabo bobhejana lababili labatawudikhaza ukuthi babuyaphi futhi baqhamuka kusiphi isigodi noma ukuthi baluswe ngibani kuleso sigodi sanibonani bomake mayeni bahle ligama lami ngingiphoshi ngwakagulwako ngiluswe phansi ababeshifu Mawandla Gamedze phansi kuvikisi ijula la ngiluswe khona. Angivusele babukeli emakhaya mina negama lami ngingimake ngabisa Mngumedulu ula Gamedze ngisuka khona kavikisi ijula ngaphasi kwenkundla yase Gilgal ngelusiweke ngaphasi kwesikhulu babeshifu Mawandla Gamedze. Siyathokoza nje nathi kuba khona emncintiswaneni wemasiko namuhla. Yebo mbukele njengoba uva ukuthi bayathokoza kepha ke bafihla induku emcuweni abasho ukuthi bashize la kuliphi libutho labahamba ngalo namuhla litawuhamba nalesixoxo ngathi abetethembi kahle angiboni kahle ngoba naseBhayibhelini wabitwa Petro wabitwa kwathiwa wabitwa ngiJesu wathi Petro buya lapha kepha ke ekuhambeni kwendlela waba ngabada ngibona kona ke la kungabada kulabomba ke labakhona la mbikwami kepha ke asithembe ukuthi batasichazela ukuthi vele lesixoxo batawuhamba naso yini basitshele futhi ukuthi ngiliphi leli butho labaligidzelako njengoba balapha nje. Siyabonga msakadi sisuka ebuthweni la kavikisi ijula siyathembisa ababukele emakhaya ukuthi na kanjani lo 10,000 uyehla ushona khona endazi kavikisi ijula sivile lena siyithethe sihamba nayo ekhaya sithi shine ubombo shine. Bengibukela ke mina lapha ngihleli lapha kuma stands noma ke kuleti hlalo tekubukela khona lapha endasi khona
khona laba bashayile etandla kakhulu basagitha kwaphakama sihlwele kepha ngadoma ukuthi ngilo yini lelibutho lelacele kwami kepha ngeconfidence labanayo ngiyathemba ukuthi ngibo laba batawuhamba nalesi sicoco sibonga kakhulu bomaka sithembe sinifisele inhlanhla siyichannel eMaswati ukuthi mhlambeni nitawuhamba naso lesi sicoco batawuthokota futhi emakhaya kaVikizijula kepha kaVikizijula uma ubheka esiphofaneni angithi uyeva ke mbukeli khona lapha entasi mawubheka esiphofaneni sanibonani lapho entasi elibonjeni lapho entasi bosiphofaneni ngiyade ukuthi nithandze kabi emasiko sitawuthatha likhefu siphinde sivetele abanye bobhejane labatawuchaza ukuthi babuyaphi futhi bagizela liphi libutho unganyakade mbukeli lapho ekhaya. Yebo mbukeli solo sikhona lapha entasi yamanzini yawo madoda lapha emavuso lapho khona kusikizela noma ke emasiko abonakala angilawo lahlobile eceleni kwami senginabo bomake labateka ikhaza ukuthi babuyaphi beluswe kuphi futhi ngiliphi libutho labaligitselako kulona mncintiswano waka art and culture abambisene naye eMula Sports sanibonani bomake. Yebo nidasichazela bomake ukuthi nibobani nibuya kuphi futhi nigidzela liphi libutho ngabe futhi ninayo yini noma ke nalo yini lethemba ukuthi nitawuhamba naso lesi sicoco. Yebo sinivusele nonke base eSwatini kithi ligama lami nginhlanziwe kwakagwebo usuka umphase kudla kumthambama siluswe ngibabe sibhozo usimelane konjingila sigidzela libutho la kumthambama siyakuthanda kakhulu ukugitha sitelana nje vele sitolanza le mali siyanayo shishelweni. Yebo mbukeli maneke uyancisha lo lomunye lithuba uyancishana lo make mali Nkosi yami mbukeli lapha ekhaya kepha ke utamnika naye atikhaze ukuthi ungubani akhona ukuthi ichaza ukuthi imizwa yakhe ithini ngalena ndondo yena make lo seceleni make thatha imic over to you. Ngibingelele Nkosi ngibingelele nebabukeli emakhaya ligama lami nginguJabu Makagwebu ngisuka enkundleni yakumthambama ngilapha nje ngimelele emthambama nginalo nelethemba ukuthi le mali iyehla le yenyuka mehlabovu iyaphansi eshiselweni. Yebo ke njengoba sowuvile shothi leli butho lisuka le esigodini esinamandla sigodi sakithi ke leso ngiyaxolisa kusho kanjalo kepha ke ngeke ngikufihle lokho lokusho ukuthi nami umthandazo wami uthi Nkosi yami angingawuveti ngoba kukhona labanye labasetawulandzela lapha ukhanza ukuthi abasangibuki ngendlela la kufuna ukuthi bangibuke ngayo kepha ke boma ke siyajabula lokuthi nikhona nibahle futhi niyakhombisa ukuthi nibuya khona entasi esigodini lesinamandla bayasesaba ke thina ngathi nina ukuthi nisenta lo mncintiswano abakase nibanesaba. Mlaleli basesaba kakhulu Nkosi yami balalele emakhaya ngibonga ukuthi le mali lena iyenyuka mehlwabovu yakumthambama dithemba sinalo kakhulu siyabongana kakhulu nje Nkosi yami ukuthi basichase
kakhulu basibuthanise badunge nathi tingcondo letilemakhaya khona lemakhaya lapho khona kunana kulo kumatima kakhulu kepha bona basibuthile siyadibongela kakhulu Nkosi yami bangakhathali naseminyakeni lotako basibuthe sihlangane sibomake siyabonga Yebo ke mbukeli sebavele bachazile bomake ngiyethemba ukuthi vele le ndondo itawuhamba ibheke khona eshiselweni ngokukholwa kwabo kepha ke bangakaphumi nje ngiyefuna lokuthi base basikhombise kancane nje ukuthi kumthambama noma ke lunyawo kumthambama luphakama luthini nje bathi nje halamisi 1 minute sibone ukuthi vele liyaphakama invele lunyawo khona le entasi kumthambama Sibonga kakhulu mbukeli lapho ekhaya Nkosi yami siyabonga kakhulu bomake bakhombisa ukuthi vele babuya khona eshiselweni minyawo sengivele ngilibonile ngathi ke ukuthi amajaji atawuthini ngoba ke kuyi survival of the fittest Nkosi yami ngishiye khona lapho njengamanje ke sitawumukela lelinye libutho sibone ukuthi nalo liphethene libuyaphi liluswe kuphi lapho emakhaya unganyakade mbukeli lapho ekhaya Yebo ke mbukeli sikolise nje luphazamo lolukhona khona lapha kuyashisa ababukeli balele ilanga siyalikala ke ilanga leli kanjena kepha ke sibonga yena umdali ukuthi asivulele wena iweda ukuthi isivume ukuthi kwenteke emasiko eceleni kwami ke senginalo libutho legcina noma ke labataba begcina kulena umndiswane lesi interview yawo boma ke sanibonani ndatichaza ukuthi nibobani nibuya kuphi futhi anginidumisele ukuthi maye nibukeka nibahle wele asimbingelele basakade nani babukele emakhaya ligama lami ngingithuli ngwakamabuza make malenzisa ngisuka emphakathini oselvinjelweni ngephasi kwababe mabaleka mncina ngigitsela libutho lenhlitiyo khona esigodini saselvinjelweni Yebo ke mbukeli shoti vele bayancishana labo make begcina uyamncisha lithuba ukuthi amnike naloya avete ukuthi yena ungubani wakabani futhi naye uhamba nalo yini vele lolibutho kepha ke asimnike thina siyichanele emaswati ukuthi achaze naye make ukuthi ungubani wakabani uhamba naliphi libutho futhi uyethemba yini ukuthi lesi sicoco bahamba naso kubuyela ekhaya khona elvinjelweni sanibonani babukele emakhaya ligama lami nginginomile makamncena ngephasi kwababe chief mabaleka elvinjelweni ngitsela libutho lenhlitiyo khona endasi baselvinjelweni siyabonga nje kumula lo asinikete lo msebenzi longaka lo wena sikhokhe stress khona la enzaweni kamanzini siyabonga
Sibonga kakhulu ke mbukeli boma ke lapha ngathi bashesha impela kepha ke akusiyo inkinga lokuthi basheshe sawucela ke ukuthi kubo njengoba basho ukuthi bagidela yona inhlitiyo ngabe lento vele isenhlitiyweni yini batasitshengisa ke ngokuthi baphakamise nje linyawo kancane sithi kubabona bashikizela ukuze sibone nathi sibe nalo lethemba ukuthi hanembala vele batawuhamba nayo lesi sicoco cha balaleli vele lehlitiyo konke lokusikwenda kusuka ngekhathi enhlitweni siyakuthanza kakhulu siyabonga nje nakuye lo masiko losichase ngale ukuthi siteste bomake sitowenda na umsebenzi lomkhulu kangaka vele ke sesitawenda njalo yebo ke mbukeli batawuphakamisa inyawo manje bagidze basibonise ukuthi baphetheni lapha elinyaweni labo emasula ibukile ayisiyo yethu lenzaba 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 emasula ibukile awu madoda ngendlela lelifahlakwane lelikhala ngayo inkosi yami ngifungathi ngalami ngangiyalishaya nje ngishaye kepha ke ngalokuthi akukho lutho akukalali lutho la kimi ngenjini ibhayithi umntamkonda siyabonga boma ke siyethemba ukuthi inkosi itawuba nani emajaji atawukhona ukuthi abone nini under i-performance yenu leniyendile khona lapha embukisweni la nisuka khona sinifisela inhlanhla bomake yebo-ke mbukeli bomake bami lapha bakhona lapha eceleni kwami bathi basuka elivinjelweni and ngiyabeva ngendlela labashaya ngayo lifahlakwane mbukele ekhaya unganyakati lapho ekhaya sithemba ukuthi sita-update ngayo yonke into leyenteka khona lapha la sikhona khona emavuso kepha-ke vele laba bekulibutho lekugcina lebe sisolo sinalo lapha la sikhona khona la sikanekise khona sithemba ukuthi mbukeli unganyakati utawuhlala nathi uhlale nathi sikuvetele lesikuvetela khona lapha entase emavuso ngoba akusiyo iculture kuphela kuningi lokwentekako lokuya ukuthokodisa nawo lokuya ukwenda ukuthi ubone ukuthi cha enemvala eSwatini tindvo tiyenteka unganyakati ke mbukeli lapho ekhaya
Siyabonga Sithulusa. Siyabonga Sithulusa. Thank you.